Uyu muvugo Mbagayirende nawanditse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2014 jyewe Habyarimana Thomas Sankara Mbagayirende. Hari ibyo mpora nibaza ku mibereho y'igihugu kitakigira abahanzi babandi b'abahanga batajya bihanganira kurebera abanyamahano bahungeta abanyarwanda. Bahungiye imahanga, bamwe bahasiga uduhanga kubwo kutihanganira kurebera inkoramaraso zazungereje u Rwanda zikarwuzuzamo urwamba. Nta mihigo iri mu gihugu, hari amahame y'ubuhotozi, iterambere mu iterabwoba, amahoro mu marozi, ubupfura mu buryarya, ubwenge mu bwondi, umutekano mu bicamuke, ubukungu mu nzara, ababiraza n'ababurara, abarinzi b'abarimbuzi, abirata n'abirarira. Wateranya ayo maco ugasanga ni amacabiranya nk'amacinya yananiye muganga. Ntihakenewe imihama mu mihogo, hakenewe ibihumuriza abantu, amarwa asimbura amarozi, umutekano w'umutuzo, abarinzi barengera abantu, abirata barata ituze, ababiraza baha ababurara, ubukungu bukumba inzara, ubupfura budapfuritse bupfukira igihugu, iterambere ritsemba iterabwoba, abatatanye bagaruka iwabo, buri muntu agira aho avuka, kwikubira ibyiza kizire, habeho kwishyira no kwizana. Nubwo nabaye inzererezi, hariho ibyo nizera, inganzo yanjye nzanamo ubuzima buziritse ku kuri, ko impunzi zakwihangana zigahangana mu bihanga, ntizitere igihugu cyazo zitarabanza rwose gusaba ibiganiro byo gusimbura irasana, amaraso ntaseseke, ariko bimbera ihurizo iyo zitewe iyo zahungiye. Bahora bazihotora, barazihohotera, bazihimbira ibyaha, bakaziha n'amarozi, abazimiye ntibabarika, abatabaza ntibumvwa, abagowe baragwiriye, mu mahanga haragoye, nubwo ho haba agahenge, aho umuntu yihengeka byibura agahumeka. Sinteye ndatakamba n'abikambere bumve, uyu mwaka ni ukwica no gucoca abaciwe, aho guca bugufi mu bantu ngo mutware mugororoka, mugambiriye guhotorana no guhamura abahabijwe. Uko ibirenge biba bijya impu, niko n'ingoma zigurana, ko wica niko uzicwa, ndetse wicirwa urubyaro, nutunamura amacumu uca iteka utekereze ko n'abandi ari abantu. Sintinya ntunkange, ndi intwari ku rugamba, narutwariye n'intanage mu ntambara y'impushane, rwana n'abashimusi, rwanirira andi mabandi. Iyi minsi irasa nabi, abantu barasumbirijwe, abategetsi barasaze, nta sano n'ubumuntu, babaye nk'inyamaswa. Iyo bishe umunyarwanda bamutsinze mu mahanga, bigamba nk'abashabizi, ukagira ngo bafashe ijwi cyangwa bagaruye masisi, bagasibana bidoga, bagasomborotsa abandi. Iyo wishe ukigamba, ukagambanira abantu, ukihindura nk'u Rwanda, kandi uri kurwandarika abarukunda barukumbuye, uba wumva utibeshya. Cisha make ureke ubukenya, badakenyera ugakenyuruka, bagakindura imicyamu, abakene bakagukeneka, abahungu bagahunga, abakobwa bagukoba, ugakanura utakireba, ubutama bukitunda, ubugabo bukigonda, ukandagara ukagwa indambya. Ine y'ishyanga mu ishyamba niyo yanshyize ku murongo, nayirwanye ntizigama, turushoje ncana uruti, ubwo ntangira urw'amahoro, urw'imiheto rurahemuka. Turarwanirira kubaho, twarambiwe guhotorwa, dore twirirwa duhamba aho duterwa mu mahanga iyo twahungiye u Rwanda. Ubaho ndi inkeho, sintera simpuruza, nta n'uwo nsaba inkunga, ninkumbura gutaha nzitonda ntekereze, mbwira imisego ihora ingose ko icyo njye nasabye Imana ari uko rwabona amahoro, ubutegetsi bubi buriho bugahirima bwihiritse. Umuvugo uzakurikiraho witwa uyu mwaka dutangiye wa 2014.